On the 23rd of April 2024, the East Khasi Hills Police apprehended two individuals affiliated with the Khasi Students' Union on suspicion of their connection to the recent murders of Ishan Singh and Sujit Datta in Ichamati on the 27th of March 2024 and Arjun Rai of Maulai Mauro, Shillong on the 10th of April 2024. The suspects, identified as Gary Maule and Clean Star Shabong, were presented before the District and Sessions Judge of East Khasi Hills on the 24th of April 2024. They were accompanied by leaders of the Khasi Students' Union Central Executive Committee, including President Lambok Star Marangar and General Secretary Donald Thaba. Following the court appearance today, Gary Maule, implicated in the Mauro case, was remanded to police custody for 12 days, while Clean Star Shabong, the suspect in the Ichamati murder, was remanded for 7 days. March Plum! Glory! March Plum! Glory! March Plum! Glory! Absalom! Yes, you! Absalom! Yes, you! Absalom! Yes, you! March Plum! Glory! 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 Absalom! Yes, you! Absalom! Yes, you! Absalom! Yes, you! Clean. Clean. Ready? Ma. Ni lak su ya sengap bagi sak bro sekata. Hidon kita ke agensi tiba jong sarkar la GIA la spit mat tang dekat jong PSU. Am tang dekat jong PSU tang si iba la su mare perlu ban kem samla kasi. Andre da jia kan nu ko jing kebor. Sa sem gem juki kasi iba kata ka an ngalap ong patpagla kan osila. Ini supaya kini kekerwo ke bahasa sarkar. Lada sarkar kekuat ban tidak kai. Buat kekuat keban ading ikun samla po bering terap. Kita kiba buat jumlah kam jong kasinsar kedar kumat sesim kecil. Kum kasen nilai inti la sap untuk dari Islam. Ini jengjia kim langsung buat temai. Buat kam semut tang bengi keren ya isu ba per ki bakta ya kari ba jaj benrio bat kam tam bakta ya ki samla wat kuli putih kam semut bengi keren sepangita ba kino semno ba ngi long ting pengkiang la tiskuno put jaj kam baja ni sotu ki jaj pengat kendon an jo per di khot jong ki isu ha inu nu jengjia andai tangkawai keseng kemai kuat menong lada ka sarkar mak bleng keren kenang ka sarkar mak kita pulit gede syakri jong sarkari lar ka sarkar kadang tak setak hagiri si banwan ik sarkar sutu ikan sejian semua im semla bam cekrut ya penuh kagam im semla kuat petini ino beri ura andai i ba kum ka sarkar pat soba bami tai kelum keram ko macam ko kejingja has sak penyap tung ulusai nyuta ko samati sano bija kita ki padon ti penyap ini semua la suong bala gam tak tangut la katangut hendrai ngintip sano kiset impak jiu tang kedor kadar pat kumboyo cingtip bor kalong ba ibabun ibadon ti penyap ulusai ru diraja ti patse ti kene ke failure ujung government pakan nemla man ai kita jing bisa bohok bleng akren kata kalong bleng ke tu jing ja samti pilau i bleng lembaga video ira batiar batta andai ye ki samla kasi pentup ki khot jo ki isu kata ka jing suba
batlah sultan bat sukarep bat sepengat kemudian per kamper kamrilai ngin sim lalong ret musim kerwo na kaliang tu kaseng buruk kawai seki samla jo ke isu kaliang piring terem long scam long rangba kat beginang penterha ginang klan kat nang lai yaisa ngin yaisa bet nda tawak te petrol ke sarkar keding te pasutu hi ke sarkar kan perlu kunuh kum ta kapwa te tang ta ka kerwo ke basai sarkar la dang yai tak ni sakmat kereng yai penterha ke nda lakut te jing yaisa jungi ru ngasrai kapwa kan sabatai hi ko kan sebut